Thabari ya kumatha makiria makura milioni 1.6 kuma kaunti cia Ikamba-inĩ yambĩrĩirie kaunti ya Makueni. Ekuria magavana Charity Ngilu Kitui na muruna wa Machakos Alfred Mutua manyitirwo ũgeni muruna wao Kivutha Kibwana kaunti-inĩ ya Makueni. Gicigo giki na kira gikoretwo kwa ihinda iraya gĩgĩterefoni Kalonzo Musyoka wa Wiper rĩu kironeka ta kirakuya rwĩmbo rwerũ magavana aya atatu makiuga ihinda nĩ ikinyu rũrĩ rwa Ikamba rwe mwerekera mwerũ. Wakati alikuwa ndani ya serikali nionyesheni barabara moja alijenga akiwa vice president katika Ukambani. Wakati Raila alikuwa prime minister alijenga barabara kutoka Kisumu mpaka Bondo mahali amezaliwa. Hivi leo ukienda Sekuru hakuna barabara imeenda mahali Kalonzo amezaliwa, hakujenga. Wakati Kalonzo Musyoka ametuhudumia miaka mingi, nasema asante, lakini amepitwa na wakati. Tunajua yule anaweza kuendesha maendeleo kama hii akiingia kwa urais wa Kenya. Raila Odinga koretwo kinyitwo baru na gicunjĩ kinene Ikamba-inĩ no kuma ngwatanĩro ya NASA na ĩrĩa yombĩtwo mwaka wa 2017 ya haragana. Kalonzo akoretwo akiuga Raila ni muthigani. Huko mbele tuko na viongozi wawili mbalasi zile sasa zimeshika. On your marks, get set. Sasa kuko na ingine inangoja tu inasema kujeni munifuate au munifute. Sasa niulize tutafuta au tutaenda na zile inaenda? Kwa muda mrefu tumekuwa tukiambiwa tuende hivi tunaenda tu, turudi hivi tunarudi tu. Sasa imefikia wakati wa kusema ni kwa nini. What are we getting out of it? Ihinda-inĩ o rĩu magavana aya ona kĩhĩri kĩa ateti arĩa manyitaga mbaru mwaho wa Raila Odinga nĩmaheanĩte imwe cia tabarĩra iria marenda ciĩkĩrĩrwo ngwatanĩro ya Azimia ĩngĩiyũkia thirikari, gũkũ makiuga ciranĩro iria mũnini wa President William Ruto aheanire mweri mũthiru itirĩ na mũthingi wa ũma. William Ruto sifa yake katika nchi yetu ya Kenya ni wizi. Hiyo ni wizi yetu wewe. Hata akivaa nguo za kondoo tunajua hapo ndani yuko namna gani. Wengine walikuwa wanapinga 35% kuja mashinani. How can you say no to 35% and then you talk about bottom up? Because bottom up si pesa zije ni huko. Kũgĩkinya Kalonzo Musyoka nĩ ekũnyitanĩra na Raila Odinga mĩtũ-inĩ ya president kwa yani kwĩhonokia kĩũteti kuona we kwamũkana na magavana nĩ igũtha kũrĩ uge wake ona kĩama kĩa Wiper. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.